DCC wa South Imenti Mary Mwangi na arombeta kariba gicigo mbunge kiu bakaigwa mantu ja mubango jo tungata bogima bwa mwiri jwa SHA na kuthikira nguto ati jote kurita ngugi na Antonia u baciandikithia ariuga jaja augite jaja kiri kithunguri kagitaga kwaraniria na antwarume na kubekira inya bakeo mataro ja gukonia kubakaraniria na mbajwa cia kimathuganio gweka muthithu gatigati kajangi mutugikare na kurikithia. The Social Health Authority is operating in all our health centers. Kwa hivyo tunahimiza wananchi wetu. Wengine wanakaa tu manyumbani wanasema SHA haifanyi kazi. Nataka kuhakikishia kwamba ukienda Consolata Hospital, SHA inagharamia ile mahitaji ya hospitali. Ukienda all our public hospitals, SHA inagharamia. Kwa hivyo hatutaki hiyo propaganda huko mashinani watu wanasema haifanyi kazi. Tafadhali enda kwa hospitali na utaweza kuelekezwa. Ni migambo ya DCC wa Imenti South Mary Mwangi akinyiria kariba kothia mubango jogi mwamwiri jwa SHA jure akugane jukurita ngugi aritite migambo eje kiri kiuthwano gya kurubonthe basa brocation ya kithunguri wa ndini ya mitungu kiuthwano kiria kurubaba ukari na mauritani mwanya jaraja kabokira kimuturire kumakire ataramu mwanya nikenda tumba kwebanirua na stress na manto jaraja kureta mirimo yeje ya sukari, mirimo ya blood pressure, mirimo ya heart failure na mirimo ya cancer mono ere kwijania na manto jonthe jaraja konetie nya kwaga mirire imiega. Pia wamefunzwa maneno ya mental health. In Meru and nationally, 1 in every suicide. Actually, out of 4 suicide, 4 of them are men. Kwa suicide deaths, out of 4, 3 ni za wazee. Na hiyo jambo limenitatiza sana kwa sababu tukiendelea kupoteza wazee na suicide, committing suicide, wazee wanakufa kwa jinsi mingi sana. So nikaonelea kwamba tunaweza anza kikao cha wazee ambazo wataweza kuvent issue zao. Pia tumehimiza wazee pia waweze kuchunga jamii zao. Mzee lazima atafute pesa mfukoni. Mzee ambaye hana pesa kwa mfuko utaweza kuheshimiwa na bibi na watoto nyumbani. Kingine akuru baraba ugite ni untu baingi bao bari kwa bagatiga ikuru bao bari ntigwa baguchwira untu buntaira na nandi bari rombe ikuru bao batige kuba stress na bedire bake bagwata mbaru kenda kinyabo bagakare gitarira janthi gurune nenyito kuromba ikuru bau totiganja sietu bete bamenyere akuru baba boto stress muno na matata ja maingi mbago to amarando ja maingi ja moyo tutikumenya na itokwirigira baka improve on that kenda na baba turekenya tukaranga gitare raja ekuru beto chiumie ni buru umbekishwa utemwo ko mwekuru nomwe uratuma mukuru wakwa ituchiumie buru tumekishwa ekuru na ranturene ekuru beto bumekishwa utemwo ekuru nomwe urekira mukuru wa stress ikiendomba gukuja ngaraka muthiene ni baugite mauritani jaja bakajongera munga kiritwa na toto tuweje na kinya kireana bao banthaka kenda kinya borira baukura bakethera bari na mauritani na mikarire mega. Vijana wazee wanapatia mababa zao stress juu ya mashamba, juu ya mambo mingi. Tumeona hata assaults ya wazee ya vijana wakiassault mababa zao. Hiyo sasa pia hiyo that is a criminal aspect na hatuwezi kubali. So tunaomba hiyo heshima ya mzee wa Kimeru na mtoto wa Kimeru kwa mzazi wake, kwa baba yake, kwa mama yake. Makithunguri wa ndini ya mitungu gicigo mbunge kia South Imenti ngiripotera tetoshe weru weekendi ria kwarietwa ni mutuge kare.